dobrodošli u novi kanal Urode HD. U ovom klipu radimo novu lekciju serijala škola, u ovom slučaju to je hemija. Dakle, ovo je relativna molekulska masa. Pa da počnemo. Stvarna masa molekula može se dobiti sabiranjem stvarnih masa atoma koje čine taj molekul. Stvarne mase molekula su male vrednosti, pa je njihov zbir takođe mala vrednost. Zbog toga se koristi relativna molekulska masa. Relativna molekulska masa je broj koliko je puta masa molekula veća od 1/12 mase izotopa C12. Relativna molekulska masa izračunava se sabiranjem relativnih atomskih masa svih atoma koje čine molekulu. Na primjer, relativna molekulska masa hlorovodonika izračunava se sabiranjem relativnih atomskih masa hlora i vodonika. Relativna atomska masa vodonika je 1, a relativna atomska masa hlora je 35,5. Sabiranjem relativnih atomskih masa dva atoma kiselnika, to jest množenje kiselnika brojem 2, dobija se relativna masa koja iznosi 16. Eto, to je bilo to što tiče pričane lekcije, sad idemo na obnavljanje. Prvo pitanje je kako se dobija stvarna masa molekula. Može se dobiti sabiranje stvarnih masa atome koje čine taj molekul. Zašto se koristi relativna molekulska masa? Koristi se zbog veoma male stvarne mase molekula. Šta je relativna molekulska masa? Relativna molekulska masa je broj koliko je puta masa molekula veća od 1/12 izotopa C12. Odnosno ugljenika 12. Kako se izračunava? Relativna molekulska masa izračunava se sabiranjem relativnih atomskih masa svih atoma koje čine taj molekul. Eto, to bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!